Kubor nakaslem jong udongsan hima. Isu kita buat mah ka Sipers Colony ka develop ya ka Border ki priority jo ka sokan Baru kini ki pending issue kita ki priority jo ni nak beli ki batamai ko ya kita cuma ini nak pay tomar bas sisi tadi ka coalition government you need to understand one thing we have London ka common minimum program ka balance ni gitu party kita laga jong ka priority they will be examine and then accordingly balik kimi arngot deputy chief minister mata hoy Betul, kami kan ikan new thing. Betul, kadang ni kebab ni arwati chief minister. Jadi kami kan new thing. Kata kami ada ikan question. oh ba ka politician ka iki dan apa dulu ki MLA post kita kan lagi shapi ni election Ilaina kapus kita kan dom lagi. balik pi tang arngot UDP last pil trelang nejo kawan slam na pi arngot ta ministeri ko UDP Ayah kan ni ka song how national president ni. Balong chief minister. Ya kan ni kata kerja keren kerja consultation. kini kita nak apa dulu mo kun ka BJP ka SPP kini share dia ka sacap ikan hitam kini Ya kata kata arrangement. Laga jong. Itu.